Dobro. Je tako? Redoslijed je 10. je 10. je Niš. tako, 11. je Beograd. a 13. je Novi Sad. a 12. je Pauza. tako. Vi pridobili ste i mnoge nove generacije koje slušaju neku drugu muziku koja je potpuno različita od vaše. Šta možete da poručite tim mladim ljudima? Pa ja mislim da bi bilo dobro da nas koji put poslušaju kad mi nešto pričamo, kao što smo sinoć u emisiji Ivana Ivanovića toliko toga rekli o svojim životima, o vremenu koje smo proživjeli, o ljudima koje smo sretali, s kojima smo radili. Ti mladi ljudi u publici, evo neka Gabi potvrdi, bili su toliko oduševljeni. Dakle, mladim ljudima samo treba znati pristupiti. Oni su vrijedni, dobri, mladi, dobri ljudi. Ali im treba pokazati malo primjerom kako bi mogli biti još bolji. A kroz pesme vaše, šta možete da im poručite kroz vašu muziku? Pa gledajte, s obzirom na tekstove koje pjevam, oni bi trebali slušati te tekstove, mislim, kao prvo. Vrijedne tekstove. I vrijedne tekstove koje su stvorile krasnih pjesama, koji su moji neki zaštitni znak. I mislim da vjerovatno postoji, nevjerovatno, ali znam među tim mladim ljudima postoji jedan veliki interes upravo u tom smislu. I ne možemo uvijek reći nostalgično da imamo generaciju na našim koncertima. Na našim koncertima, Boga mi, dolaze i mladi ljudi i zanima ih, znaš, jer medijski ovo čitavo podneblje je pokrito sa takvim, da moram reći 50% šunda i jedne prisile medijske. Tako da ti mladi ljudi nisu na čistu. Šta je zapravo to pravo? Da li idemo mi sada, da li je sad to dobro što je došlo, idemo sada izvući svega toga, idemo izvući, da čujemo, da izvučemo nešto kvalitetno. I prema tome mi je drago da upravo ti mladi ljudi imaju ipak nakon toliko godina jedno vrlo veliko poštovanje prema radu i Tereze i mene, godinama našima i postojanju više od 50 godina, što bi značilo pola stoljeća. Apsolutno. Ja bih dodala još ovome što je Gabi rekla, što je rekla ispravno, naravno, vođena iskustvom svojim i razmišljanjima. Ja bih rekla da je za mlade koji žive u jednoj neprekidnoj buci, u jednoj galami, u jednoj strci, u jednom vremenu koje vas stalno tjera, stalno vas neko tjera, oni moraju, htjeli ne htjeli, oni moraju žuriti da ih ne bi prestigli oni koji su agresivniji od njih. I gledajte sad šta se dešava. Kad naiđu, ne, dozvolite da kažem, kad naiđu na jedan ovakav koncert kao što je naš, jednostavno se nađu zatečeni kako je divna ta tišina odjednom, kako je divan taj mir.